Ngapdia supaya pi season syakane ka channel ka chonga. Te parlok. Hasyang yapit gini ke video ngagar patrit epi ben singaw ban subscribe gini ke channel. At kumju share bat like ke videos ka chonga. Mentala kamu sengi ngam yoshu ban omrot video to war singaw e parlok. Tongin yapit mentaya gane ka kubor. Kalkum ki kubor bangila yoi ha social media ba Lionel Messi unjon bat ke klub Manchester City ha kini gendrub nai ha galon kane ke jingjon jong Lionel Messi bat ke klub Manchester City kalong ke jing pegedit ya kibriu bat kumju don kibriu ki baben bat kibriu ki bakmen ha ba Messi ujon bat ke klub don kibriu ki baong baka jingwan penyesok jong Lionel Messi bat kaning ke klub Manchester City kadai ke jingwan jong keban penhiar kerdan ya ke klub Manchester City namar ke klub Manchester City kadai ke way klub ke ba kam haklido tiki ong ba Lionel Messi wan ban penhiar kerdan ya ke klub Manchester City perlok kato kadai sisan em kata tongin yapit kato kanai gicing LT jong Lionel Messi ha gicing kai kam football Lionel Messi abagi pet ya gicing don jong bat klub Barcelona la penhiar dor ya ka penhiar kerdan ya ke klub Barcelona ndrai open queue kerdan ya ka hakli do wala ban kursi pun trofi ha ke Barcelona Markumju ha ke PSG Lionel Messi manhaba ujan ke klub PSG ke Q ha ke followers ha ke fans Markumju ha ke kamele kai football ula ban penyok ya ka ya ke trofi kata deh ke JLT jong Messi Markumju manhaba ujan bat ha kene ke kontrak ke badang nek bat bat ke klub Inter Miami Yoi ba klub Inter Miami kadon syak keketan ke ba kadu re tan rau Messi ujan bat kan klub kakor ya gi trofi demar bakam ciok ban kor gi trofi lengba ke don jong Messi ka JLT jong ne klub ka kiu kerdan super cut ma pi perlok hato kada hisan em ke ba ki ong kibreu ba wan bat penhiar kerdan ya klub Manchester City Tegane jing wan jong Messi ngangit skem ba Messi umpen kiu kertan susu bat yakor trofi ha kane ha gini gendrub nai ha bat ke klub Manchester City ne kumno fi on perlok